Pozdrav! Dobrodošli na prezentaciju u oblasti Stara Grčka za prvi razred gimnazije. Prva lekcija je najstarija istorija Grčke. Grci se doseljavaju na Balkanskom poluostrvu početkom drugog milenijuma prije nove ere i aktivno se uključuju u život Egejskog svijeta. Egejski svijet obuhvata kopnenu Grčku, obalu Male Azije, Krit i ostrva Jonskog i Egejskog mora. Kopnena Grčka se dijeli na sjevernu, srednju i južnu Grčku. Grčka se sastojala iz mnoštva pokrajina, te su te pokrajine naseljavali različiti narodi. Ahajci su naselili Peloponez sa snažnim centrom u gradu Mikeni i oni su se smjestili u Atici, izgradili svoje uporište u gradu Atini. Eolci su naselili Tesaliju i srednju Grčku, a posljednji su Dorci koji su pokorili Ahajce i naselili njihov Peloponez kao i ostrva i jugozapadnu obalu Male Azije. U vrijeme dolaska Grka na jugu Balkanskog poluostrva, na Kritu je već postojala predgrčka kultura stvorena od strane starosjedilaca. Ova kultura se naziva još i minoijska kultura, prema legendarnom kralju Minoju. Najznačajniji centar Krita bio je Knossos, a gospodar Knossosa je vladao čitavim ostrvom, imao je jaku flotu i suvozemnu vojsku sastavljenu od pješadije i bornih kola. Zahvaljujući takvoj vojsci, zagospodario je Kikladima i istočnim Sredozemljem, a Ahajci osvajaju Krit 1450. Ovdje imamo ilustraciju legende o Minotaurovom lavirintu, jedne od mnogobrojnih ostataka minoijske kulture. Ahajci se naseljavaju na Peloponezu i Beotiji početkom drugog milenijuma prije nove ere. Osnivaju nekoliko država, od kojih je najznačajnija Mikena, po čemu ova civilizacija dobija ime Mikenska. Prema Homeru, drevnom grčkom pisu, Mikenom je vladao kralj Agamemnon. Ova kultura nastavlja da cvjeta u periodu od 16. do 12. vijeka prije nove ere. Sve do 70. godina prošlog vijeka o ovoj kulturi se znalo samo na osnovu Homerovih epova, međutim arheološka iskopavanja su nam omogućila mnoštvo novih saznanja o ovoj kulturi. Na ulazu u grad Miken nalazila se Lavlja kapija, jedan od najpoznatijih ostataka mikenskog doba. O društvenom uređenju saznajemo sa tablica linearnog pisma B, gdje piše da su postojali društveni slojevi iz kojih se imovinom i ugledom izdvajala aristokratija, dok je većina stanovništva pripadala slobodnom narodu. Kralj je nosio titulu Vanax, drugi u državnoj hijerarhiji bio je Lavaget, a predstavnici aristokratije iz neposrednog kraljevog okruženja nazivali se pratioci. Međutim, nadmoć Ahajaca nije bilo dugog vijeka, nekoliko decenija kasnije Mikena i ostali gradovi su porušeni u najezdi Doraca, a njihova kultura je uništena. Druga lekcija jeste Grčka od 12. do 8. vijeka prije nove ere. Dolazak Doraca u Grčku bio je sastavni dio kretanja velikog broja laznih plemena koje je početkom 12. vijeka zahvatilo čitav egejski prostor. To su bili takozvani narodi s mora koji su potpuno promijenili etničku sliku istočnog Sredozemlja u nepunih 100 godina. Oni dolaze sa sjevera i spuštaju se do Peloponeza. Etnički su bili bliski tamošnjim Ahajcima, manje su kasnili u kulturnom razvoju, ali u vojnom razvoju su bili mnogo jači zbog željeznog oružja, a osim toga su bili brojno nadmoćniji. Najezdu Doraca pratila su razaranja i pustošenja u kojima su uništavani čitavi gradovi. Pokretni Ahajci su morali da služe osvajačima, iako su bili kulturno na mnogo većem nivou. Doba Grčke koje sleduje nazivamo Homersko doba jer su u tom dobu nastali Homerovi epovi Ilijade i Odiseja, čije slike imamo sa desne strane, a čest je naziv i herojsko doba zbog čestih ratova i ustanaka. Ovo doba traje od 12. do 7. vijeka prije nove ere, a osnovna društvena jedinica bio je rod ili gens. Više rodova činili su bratstvo ili fratriju, više bratstava činili su pleme ili filu, a ovakva društvena struktura naziva se gentilna. U ovom dobu živjelo se primitivnije nego u prethodnom Mikenskom dobu. Znanstvo i trgovina su gotovo zamrli, zemljoradnje i stočarstvo bila glavna zanimanja, a kućne zajednice su proizvodile skoro sve potrebne za život. Imovinska i društvena jednakost bile su narušene i izdvajali su se društveni slojevi. Viši slojevi su se polako bogatili i izdvajali kao aristokratija, a svoje neprijatelje su zadržavali u kućama kao robove, a ostali članovi su dijelili zemlju ždrijevom. Bilo je zastupljeno i patrijarhalno ropstvo. Najmoćniji i najugledniji član iz aristokratskog staleža bio je vođa zajednice, kralj ili vasilac kako su ga zvali u to vrijeme, i kao znak svog izuzetnog položaja i moći nosio je skiptar. U najvažnijim odlukama odlučivala je Narodna skupština u kojoj su ulazili svi slobodni muški članovi zajednice.
Nekolicina najistaknutijih pripadnika aristokratije predstavljala su vijeće koje je pomagalo kralju u vođenju zajednice. Ovakvo političko uređenje naziva se vojna demokratija. U periodu od 8. i 7. vijeka prije nove ere nastupa kolonizacija Grka. Uzroka je bilo nekoliko. Prvi je prenaseljenost i nedostatak obradivog zemljišta, drugi razlog je bila potraga za sirovinama, dok se kolonizacijom Polisi oslobađalo nepoželjnih građana. Grci se selili najviše u južnu Italiju, na obale Crnog i Mramornog mora, na sjeverne obale Španije, Afrike, kao i na obale Jadrana. Preko tih kolonija Grci su širili svoj jezik i bogatu kulturu, a taj proces se naziva helenizacija. Grci nisu stvarali jedinstvene države, već su stvarali polise. To su nezavisni gradovi države, a prvi se pojavljuju u 8. vijeku prije nove ere. Zajedno sa privrednim napretkom nastajali su ujedinjavanjem seoskih opština ili nekoliko manjih gradova oko jednog većeg koji je postajao središte. Svi stanovnici na teritoriji polisa, osim stranaca i robova, su smatrani slobodnim građanima. Polisi se po državnom uređenju dijeli na polise sa demokratskim i aristokratskim uređenjem. Atina je predstavnik demokratskih polisa, a Sparta je predstavnik aristokratskih polisa. Sliku oba polisa imamo ispod. Treća lekcija je spartanska država. Sparta je, pored Atine, bila najznačajniji grčki polis. Izdvajala se svojim aristokratskim uređenjem i vojnom snagom, a vojničke vrline su predstavljale najveću društvenu i ličnu vrijednost. Spartanska država osnovana je na jugu Peloponeza od strane Doraca. Dorci su etnički bili slični starosjediocima Hajcima. Oni su u 12. vijeku sa sjevera provalili na jug. Bili su veoma ratoborni i do sredine 8. vijeka osvojili su čitavu Lakoniju, a zatim i Mesiju. Početkom 8. vijeka prije nove ere osnovali su državu sa predstavnicom u Sparti. Po predanju osnove društvenog i državnog uređenja dao je zakonodavac Merkur. On je otišao na put i naredio da se ne mijenjaju zakoni dok se on ne vrati. Nikada se nije vratio. Desno imamo položaj spartanske države na karti, a društvo Sparte se dijelilo na 3 klase. Na Spartijate, Perijejce i Halote. Spartijeci su bili punopravni građani, bili su vodeća klasa aristokrati i posjedovali su velike zemljišne posjede. Ovoj klasi su pripadali Dorci. Perijeci su bili nepunopravni građani, bili su slobodni, ali nisu imali nikakva politička prava. Bavili su poljoprivredom, zanatstvom i trgovinom. Ovoj klasi su pripadali Ahajci koji su prihvatili vlast. Heloti su bili državni robovi koje je država davala Spartijatima da im obrađuju zemljišne posjede. Robova je bilo mnogo više nego slobodnih građana, a ustanci koji su bili česti okrutno su kažnjavani. Spartanci nisu marili za nauku i umjetnost i živjeli su skromnim životom. Sparta je po uređenju bila aristokratska monarhija. Bila je posebna po tome što je imala 2 kralja čija je vlast bila simbolična. Tokom rata oni su upravljali vojskom, a za vrijeme mira su bili vrhovni sveštenici. Oni su zajedno sa 28 staraca, to je starijih od 60 godina, činili geruziju. Geronti ili članovi geruzije donosili su zakone, sudili o najvažnijim sudskim sporovima, odlučivali o najvažnijim političkim pitanjima. Odluke geruzije provodili su 5 nadzornika koji se zvali efori. Geruziju i efore birala je Narodna skupština koja se zvala Apela, a nju su činili Spartanci stariji od 30 godina. Vojnički duh koji je vladao Spartom utjecao je na posebno obrazovanje i vaspitanje kod omladine. Već od 7. godine dječaci su odvajani od porodica i brigu o njima preuzimala je država. Do 17. godine živjeli su pod nadzorom učitelja. Zadatak učitelja je bio da kod njih razvije spretnost, hrabrost, tjelesnu izdržljivost, odanost i odlučnost. Također morali su da budu skromni, da poštuju starije i da preziru Helote. Posebna vrlina bilo je lakonsko izražavanje, što je značilo govoriti malo, ne postavljati pitanja, odgovarati kratko, ali jasno. Odatle je nastao naziv lakonski odgovor. Sparta je vremenom kao najveća i najmoćnija država na Peloponezu stvorila Peloponejski savez. Sve članice tog saveza imale su aristokratsko uređenje. Sparta je bila vojni zapovjednik i imala je hegemoniju u savezu. Do različitih uređenja posle dolazi do sukoba Peloponejskog saveza i Atine. Ovdje imamo statuju i kacigu spartanskog vojnika, a dole imamo jednu zanimljivu Sparti koju možete pročitati. Četvrta lekcija jeste Atina. Atina je bila najznačajniji grčki polis, isticala se velikom ekonomskom snagom, visokim kulturnim dostignućima, a naročito svojim političkim uređenjem.
Demokratija je stvorena u Atini, tu se o njoj raspravljano i tu je branjena. Atina se nalazi u srednjoj Grčkoj na poluostrvu Atika. Tu su živjeli Ionini koji su osnovali više naselja od kojih se Atina najviše razvijala. Zahvaljujući brzom i velikom razvoju, Atina je uspjela da ujedini sva naselja i tako da zagospodari Atikom. Proces ujedinjenja završen je u 8. vijeku prije nove ere. Po legendi ujedinjenje je završeno pod vođstvom mitskog kralja Tezeja. Atika je uglavnom brdovita sa manjim obradivim ravnicama. Međutim, geografski položaj i razvijen pomorski saobraćaj utjecali su na brz ekonomski razvoj. Slobodni atinski građani su bili podijeljeni na aristokratiju i običan narod. Aristokrati se zvali eupatridi, imali su velike zemljišne posjede i smatralo se da vode porijeklo od bogova. Običan narod ili demos sačinjavali su seljaci, zanatlije i trgovci. Tu su spadali nadničari i slobodni ljudi bez imovine. Na dnu društva nalazili su se robovi. Najveće zemljišne posjede imali su aristokrati, pa je mali dio odlazio seljacima, čiji je položaj bio vrlo težak. Tako seljaci okrenuli raznim zanatima u kojima su bili vrlo vješti. Dužničko ropstvo je bilo tip ropstva u koji su padali najviše osiromašeni seljaci. Demos se dugo borio da se ukine dužničko ropstvo. Sa desne strane imamo izgled Atine i njen položaj na poluostrvu Atika. Atina je u najstarije doba bila aristokratska republika sa Vasilesom na čelu. Vremenom vlast Vasilesa je opala i potpuno izgubila značaj. Tada vlast preuzimaju arhonti. Arhonata je bilo 9 i birani su na godinu dana. Dijelili su poslove sudija, zapovjednika, vojske i druge. U upravljanju države učestvovao je organ pod nazivom Areopag. Areopag je bilo vijeće u koje su ulazili stari arhonti i članovi aristokratskih porodica. Areopag je kontrolisao državne poslove i brigu o poštovanju zakona. Narodna skupština ili eklesija je tek posle dobila na značaju, a uz nju su ulazili svi slobodni građani. Sa ovakvim uređenjem, gdje se vlast birala iz reda aristokrata, Atina je bila aristokratska republika. Vremenom se privreda razvijala, pa je došlo do zanatlija i trgovaca koji su veoma bogati, a nemaju politička prava. Oni su htjeli da se njihova prava izjednače sa pravima eupatrida, dok sa druge strane osiromašeni građani htjeli da se ukine dužničko ropstvo. Vremenom vlast je popuštala i došlo je do raznih reforma. Dole imamo ilustraciju svakodnevnog života atinskih građana, a desno imamo jednu legendu o kralju Kodrosu koju možete pročitati. Te reforme su dali atinski arhonti i dešavalo se sljedeći redom. Prvi su bili Drakonovi zakoni 621. godine prije nove ere. Drakonovi zakoni su bili prvi pisani zakoni u Atini i donio ih je Arhon Drakon, čiju sliku imamo desno. Bili su vrlo strogi, međutim on nije ukinuo dužničko ropstvo, pa se nije postigla suština tih reforma. Sljedeće su Solonove reforme 594. godine. Izdao ih je Arhon Solon, čiju također sliku imamo desno. On je bio aristokratskog porijekla, ali je zastupao trgovce. Prva reforma koju uradio bila je ukidanje dužničkog ropstva, a i sve koji su tada upali u dužničko ropstvo otkupio je. Zatim je on sve građane podijelio u 4 razreda, ne prema porijeklu, već prema prihodima. Prvi razred su činili najbogatiji, oni su ulazili u Areopag i birani su zakoniti. Drugi i treći razred činili su ljudi sa manjim prihodom, oni su birani u novo političko tijelo ili vijeće često. Oni su upravljali radom arhonata. Četvrti razred činili su teti. Oni su bili u Narodnoj skupštini, imali su pravo glasa, ali nisu mogli biti izabrani. Solon je uveo i Helijeja ili Vrhovni sud. Sljedeće reforme su bile Pizistranova tiranija. Ipak Solonove reforme nisu zadovoljili to stanovništvo, nastavljeni su unutrašnji nemiri i to je iskoristila Megara i napala je Atinu. Atina se obranila, a najzaslužniji je bio Pizistrat. Stekao je neki ugled i učinio je prevrat preuzevši vlast. Ovakav način sticanja vlasti nazvan je tiranijom. Pizistrat je učinio dosta za Atinu, podigao ekonomiju, otvorio rudnike, razvio trgovinu i sagradio razne hramove i svetilješta kao što su Atini, Zevsov hram, Demeterno svetiljšte i razna druga. Njegov doba vladavine upamćeno je kao zlatni vijek. I posljednje su Klistenove reforme. Nakon ukidanja tiranije na vlast odlukom skupštine došao je Klisten. Klisten je uveo nove reforme sa kojima je još izjednačio demos i eupatridi. Uveo je 10 fila umjesto 4 i novo vijeće 500.
Svaka fila je davala po 50 članova za vijeće prestolja koje je imalo vrhovnu vlast. Arkontima i Europazima vlast je bila ograničena. Ovim reformama Atina je postala robovlasnička demokratija, jer svi sem žena, robova i stranaca imali su pravo vlasti. Kristan je uveo i ostrakizam, to je zakon kojim se zabranjuje tiranija. Peta lekcija su grčko-persijski ratovi koji su trajali od 499. do 449. godine prije nove ere. U prvoj polovini 5. vijeka grčke države su našli u sukobu sa najmoćnijim tadašnjom državom, to je Persijom. Tada su grčke države uspjele da se ujedine i zajedno pobjede Persiju. Prvi ustanak je bio Ionski ustanak 499. godine. Persija se proširila, a na mnoge države, pa tako i na Malu Aziju, takozvanu Ioniju, gdje su živjeli Grci. Nakon što su izgubili slobodu i bili obavezni da plaćaju porez, odlučili su se na ustanak. Ustanak je započeo u gradu Miletu 499. godine. U početku ustanak je bio uspješan, ali završni udar Grcima zadao je car Darije u bitci kod Lade. Ionjani su u tom ustanku tražili pomoć od evropskih Grka, ali samo se Atina odazvala poslavši samo 20 brodova. To je bio izgovor caru Dariju da krene u napad na evropske Grke. Sliku cara Darije imamo na desnoj strani. Sljedeća je Maratonska bitka 490. godine prije nove ere. 492. godine car Darije šalje 20.000 ljudi preko Marmorovog mora u napad sa sjevera Grčke. Međutim, velika oluja potopila ih je sve i svi su poginuli. 490. godine car Darije šalje vojnike u Grčku da traže vodu i zemlju, to je pokoravanje njegove vlasti, i poslao im sanduke zlata sa željom da ih potkupi. Neki polisi su pristali, ali su Sparta i Atina odbili. Tako je car Darije odlučio da pošalje veliku vojsku na Atiku na Maratonsko polje. Persijska vojska je bila mnogobrojnija, ali Atina sa Militijadom na čelu i sa vojskom uspjela je da izvuče veliku pobjedu. Ovdje imamo sliku Militijada, vojskovođe koji je predvodio Grčku u bitci na Maratonskom polju. Sljedeća je bitka u Termopilskom klancu 480. godine prije nove ere. Narednih 10 godina nije bilo sukoba, što je omogućilo Grcima da se pripreme za sljedeći dan. Aristokrati su htjeli da ulažu u pješadiju, dok je Demos htio da uloži u mornaricu. Na kraju je Demos donio odluku i napravljen 200 trijera, to je lakih pokretnih brodova, čiju sliku imamo na desnoj strani. Također, u međuvremenu došlo do opšteg Helenskog saveza, ujedinile se sve države, pa čak i Sparta i Atina. Sparta je dobila da upravlja nad kopnenom vojskom, a Atina nad mornaricom. 480. godine prije nove ere, car Xerxes se uputio prema Grčkoj sa sjevera. Zaustavio se sa vojskom kod Termopilskog klanca, koji je bio jedini prolaz do srednje Grčke. Bitka se vodila 2 dana kod Termopilskog klanca, međutim trećeg dana kada je jedan od izdajica pokazao put Persijancima kroz Termopilski klanac, Grci su pretrpjeli poraz. Tada je Leonida, to je zapovjednik spartanske vojske, poginuo zajedno sa svojih 300 spartanaca, omogućavajući ostalima da se povuku iz srednje i južne Grčke. Tako su Persijanci zatekli praznu Atinu, spalili su čitav grad. Tada su Atinjani povukli na obližnje ostrva Gindu i Salaminu. Sljedeće su bitke kod Salamine, Plateje i Mikale. Atinska flota je ostala netaknuta. Sa Temistokleom kao zapovjednikom 480. godine prije nove ere, Grci su namamili Persijance u pitku vodu i uske prolaze kod Salamine, gdje se grčki trijeri lagano kretali. Tu su Grci odnijeli veliku pobjedu. Kod Mikale u Beotiji 479. godine Grci su vodili najveću bitku ikada na njihovom tlu. Izvojevali su veliku pobjedu. Opet 479. godine prije nove ere odigrala se pomorska bitka kod rta Mikale u Maloj Aziji. To je bila treća uzastopna pobjeda Grka, što je omogućilo mali predah. Nakon ovoga slijedi osnivanje Delskog saveza. Sada su inicijativu u ratu imali Grci. Atina je htjela da oslobodi Grke u Maloj Aziji iz bratskih, a i ekonomskih i trgovinskih interesa. Sparta se povukla iz rata, a Atina je sklopila savez sa maloazijskim ostrvima Egejskog mora 478. godine prije nove ere. Sjedište saveza bilo je na ostrvu Delosu. Tačno se znalo koliko ko mora da da ratnih brodova i koliko novca moraju da ulože u zajedničku blagajnu Foros. Rat je nastavljen 468. godine prije nove ere. Saveznici su pripremili Persiju na ušću rijeke Eurimedont. Mir je potpisan 449. godine prije nove ere. Grci u Maloj Aziji su dobili slobodu.
Sljedeći se osniva Atinski pomorski savez. Kako je Atina imala najveću moć u Delskom savezu, ona je to iskoristila i preuzimala nadmoć u savezu. Bila je glavna u savezu, a 454. godine prije nove ere zajednička blagajna je prenesena u Atinu. Atina je uzela moć upravljanja flotom i upravljanja novca iz blagajne. Tako je Delski savez pretvorjen u Atinsku pomorsku državu. Mapu te Atinske pomorske države imamo na desnoj strani, a ispod imamo jednu zanimljivost o Delosu Aleilavovu. Sljedeća lekcija jeste Periklovo doba. Protjerivanje Persijanaca iz Helade 479. godine prije nove ere i osnivanje Delskog saveza otpočeli su veliki uspon Atine. Uspon je trajao sve do 431. godine prije nove ere, to je do Peloponeskog rata. Tada se Atina izdigla iznad svih povisa u Heladi i izrasla je u vojnički i ekonomsku i kulturno najjaču državu. Najveći lični doprinos dao je Perikla, po kojem se zlatno doba naziva Periklovo doba. Razvoj atinske demokratije otpočeo je Solonovim reformama, a vrhunac razvoja bio je za vrijeme Perikla. Perikle se u politiku uključio nakon bitke kod Eurymedonta, gdje se istakao kao odličan govornik i neko ko riječi pretvara u djela. U to vrijeme značaj dobijaju strategi. To su bila desetorica ljudi koji su upravljali vojskom, spoljašnjom politikom i financijama. Perikle je 15 puta bio biran za stratega, bio je prvi čovjek od Atine od 443. godine do smrti 429. godine. Perikle je za vrijeme svoje vladavine skoro u potpunosti uspio da izjednači siromašne i bogate. Organi u vrijeme Perikla bile su eklesija, to je narodna skupština, ona je imala najvažniju ulogu, bila je zakonodavajuća, određena za vanjsku politiku i određivala je vojne zapovjednike i strategije i sudila je krivična djela. Vijeće presto istraživalo je sva pitanja prije nego što dođu na red Narodne skupštine, ono je pripremalo rad za eklesiju i rješavalo hitne stvari. Areopan je sudio u vjerskim poslovima, a arhonti više nisu imali stvarnu vlast. Desno imamo sliku Perikla i jednu zanimljivost o njegovom posmrtnom govoru. Perikle je htio da ujedini sve Grke pod vodstvom Atine. To je djelomično i uspio, ali Sparta je pravila problem tom njegovom planu. Sparta je čak i napala Atiku i opustošila. Međutim, 446. godine sklopljen je 30-godišnji mir između Sparte i Atine. Perikle je poboljšao odnose sa Italijom i Sicilijom, što je omogućilo Atini velike zalihe žita. Međutim, Peloponijski grad Horint bio je glavni izvor žita, a ovim potezom ugrozio se njegov položaj u trgovini. Najljepše građevine za vrijeme Perikla su Partenon sa kipom boginje Atine, hramovi Erekteon i Demetri hram, te ulaz na Akropolj, Propilej, pozorište Odeon i razne druge. Sljedeća lekcija jeste Peloponijski rat. Nakon osvajanja Persije, samo 20 godina posle, otpočeo je građanski rat među Grcima. Ovaj rat je bio mnogo razorniji, a veliki broj polisa teško se oporavio od njega. Oslabljena Helada predstavljala je laku metu za susjednu Makedoniju koja je bila uskoro. Sparta i Atina su oduvijek imale nesuglasica. Uzroci rata su bili razni, različiti ekonomski ciljevi, različita državna uređenja i brzo jačanje Atine bili su jedni od glavnih uzoraka rata. Rat se je vodio između Peloponeskog saveza i Atinskog pomorskog saveza. Peloponežani su imali dosta jaču kopnenu vojsku, međutim Atina imala skoro duplo bolju mornaricu i duplo više finansija. Kod Tukididu imali su 16.000 talenata, a svaki godin su dobijali još po 600 savjetnika. Te atinske talente imamo na slici mjestu. Plan Sparte je bio da svake godine upadaju na Atiku, ne bi li Atinjani popustili. Prva faza ovih ratova je Arhidamov rat. Etapa od 431. do 421. godine je poznata kao Arhidamov rat po spartanskom vojskovođi Arhidamu, čiju sliku imamo desno. On je napao Atiku, razorio je i opustošio. Veliki broj ljudi tada se povukao u Atinu, tako veliki broj ljudi na malom prostoru doveo do pojave kuge koja je ubila 27.000 ljudi, a među njima i Perikla. Sljedeća etapa rata je Nikin mir. Nastavljaju se borbe u stranci između aristokrata i demokratka oko nastava rata. Nikija, predstavnik aristokrata, htio da okonča rat jer bi Sparta nije htjela da gubi ništa i uništava zemljišne posjede, dok sa druge strane
sa Kleonom kao zastupnikom, demokrati su htjeli da nastave rat jer su smatrali da neće doći kraj demokratiji dok Sparta ne padne. Kleon je imao podršku trgovaca, zanatlija i slobodnih građana. Međutim, 422. godine Brazide napada atijske saveznike na sjeveru u Trakiji. Kleonova vojska je izgubila, a Kleon i Braside su poginuli. Ovaj trenutak iskorištava Nikija i tako sklapa 30-godišnji mir 421. godine prije nove ere. Nikinu sliku imamo na desnoj strani. Zadnja etapa jeste kraj rata i sloma Tigre. Na Alkibiadov pregled Sparta je uvukla Persiju u rat, dajući joj sva potrebna sredstva da izgradi mornaricu koja će poraziti Atinu. 405. godine spartanski vojskovođa Lisandar pobjedio je atinsku mornaricu kod Egospotamma na Helespontu. Također ih je napao kralj Pausanije sa kopnem. Kada su se Atinjani našli u opasnosti da pomru od gladi, pristali su na veoma teške mirovne uslove. Atina je morala da poruši druge zidove koji su je povezivali sa lukom Pirej, da preda pobjedničku vojsku, osim 12 brodova, da se odrekne svih pomorskih posjeda, da pristupi Peloponijskom savezu i da izmijeni ustav. Atinom su tada vladali 30 najbogatijih, kako su ih zvali 30 tira. Desno imamo istoričara Tukidida i jednu zanimljivu ostavku. Osma lekcija jeste religija i mitologija starih Grka. Religija je imala veliki značaj u grčkom životu. Grci su bili mnogobožci ili politeisti. Religija se mijenjala godinama od obožavanja prirode do bogova u ljudskom obliku. U najstarije vrijeme Grci su obožavali prirodne pojave kao sile kojima se ne može upravljati i kako ih treba poštovati i biti dobar sa njima. Vremenom se mijenjalo i došlo je do antropomorfizma, vjerovanja u bogove u ljudskom obliku. Grci su svojim bogovima davali ljudske osobine sa ljudskim manama i vrlinama. Uskoro se za svaku pojavu u prirodi vezao neki bog. Grci su također vjerovali u zagrobni život, to je da duša nakon smrti odlazi u podzemni svijet. Bogovima su svi od običnih građana do vojskovođa prinosili žrtve, također u čast bogova priređivane su svečanosti igre. Tu imamo ilustrovane crteže prinošenja žrtava, zatim prvih olimpijskih igara i obreda vjenčanja. Od davnina se u Grčkoj znalo za 12 glavnih bogova i bezbroj manje bitnih bogova. Po grčkom predanju većina bogova živjela je na planini Olimp, najvišoj planini u Himalaji. Bili su besmrtni i mnogo veći i ljepši od ljudi. Hranili su se ambrozijom i pili piće nektara. Na desnoj strani imamo tih 12 grčkih bogova. Vrhovni bog je bio Zeus, a njegova žena je bila Hera. Zeus je vladao gromovima i munjima, dok je Hera bila vrhovna boginja i zaštitnica mraka. Zeusov brat Poseidon bio je bog mora, a njegov drugi brat bio je Had i on je bio bog mrtvih i podzemnog svijeta. Ostali bogovi su bili djeca Zeusa i Here. Neki od najpoznatijih su Apolon, bog umjetnosti, Ares, bog rata, Afrodita, boginja ljubavi, Artemida, boginja lova, Dionis, boginja vinogradarstva, Atina, boginja mudrosti i Demetra, boginja zemljoradnje i brojnih drugih. U čast bogova Grci su priređivali razne svečanosti. Neki od poznatijih vjerskih svečanosti su bili dionizijske, u čast boga Dionisa, Panatine, u čast boginje Atine i druge. Također su održavane i sportske svečanosti, a najpoznatije su olimpijske igre u čast boga Zevsa. Održavane su svake 4. godine, a pobjednik je osvajao lovorov vijenac koji imamo na slici desno. Za vrijeme olimpijskih igara ratovi među policima su prekidani, a ženama nije bilo dozvoljeno prisustvovanje. Grci su smatrali da se volja bogova može upoznati u proročištima. Čuveno je proročište u Delfima koje je posvećeno bogu Apolonu. U ovom proročištu boginja Pitija je prorocila ljudima budućnost dvosmislenim odgovorom. 9. lekcija je grčka kultura klasičnog perioda. Stari Grci su razvili skoro sve oblike kulturnog stvaralaštva, sa slikovne umjetnosti, arhitekture i književnost i dali su temelje za nauke, istoriju i filozofiju. Grčka kultura je originalna i dala je osnovu za razvijanje moderne europske kulture. Grčko kulturno stvaralaštvo imalo je visoke umjetničke, moralne i naučne vrijednosti, a bitno obilježje je njen svjetovni karakter. Atina je imala veliki doprinos u razvijanju grčke kulture. Pozorište i književnost. Pozorišna umjetnost razvila se iz dionizijskih svetkovina koje su priređivane u čast boga Dionisa.
Na ovim svečanostima nastupaju hoči su pjevači bili prerašeni u satire i pjevao pjesme u čast Boga Dionisa. Te pjesme su se nazivale pjesme Jarca. Kasnije iz hora se izdvojio jedan glumac koji je pripovjedao da žiga je Boga. Grci su pozorišne predstave održavali u kamenim građevinama pod vedrim nebom polukružnog oblika. One su održavane 2 puta godišnje. Glumci su bili muškarci i obavezno su morali nositi maske i kretati se na štulama. Troškove je snosio polis i bogati robovlasnici. Najpoznatije očuvano pozorište jeste Epidaurus na Peloponezu. Najistaknutiji pisci tragedija bili su Eskil sa najpoznatijim dijelom Okovanje Promete, Sofokle sa dijelima Kralj Epid na Kolonu i Antigona i Euripid sa tragedijama Medeja, Hipolit i Ifigenija na Tauridi. Ove grčke tragedije izvode se i dan danas. Najpoznatiji komedičar bio je Aristofan. On se u svojim dijelima ismijavao atinsko uređenje i religiju. Najpoznatija djela su mu Konjanici i žabe i Žene u Narodnoj skupštini. U epskoj poeziji nedostižan je bio Homer. Najznačajniji pjesnik bio je Hesiod. Poznato mu je djelo Teogonija. Lirsku poeziju obilježili su Safo, koja je ujedno bila prva pjesnikinja, i Pindar. Safo su proslavile ljubavne pjesme, dok su Pindara proslavile ode ili pohvalne pjesme. Sliku nekih od ovih pisaca imamo sa desne strane. Arhitektura i likovna umjetnost. Grčka arhitektura, majarstvo i slikarstvo ostavili su veliki trag u svjetskoj umjetnosti. U arhitekturi veliki značaj su imali grčki hramovi i javne zgrade. Posebno su isticale građevine na Akropolju u vrijeme Perikla. Najpoznatiji hramovi su bili Parteon, Erekteion i Tezeon. Poseban je ulaz na Akropolj, to je Propileji. Bila su izražena 3 stila građevine stolova, dorski, jonski i korinski. Grci su imali visoki standard u majarstvu, u arhajskom periodu su bile vrlo izražene skulpture nagih mladića i nagih djevojaka. Oni su poslužili kao uzor skoro svim aktovima kasnije antike, renesanse pa sve do danas. Grčki vajari su pravili skulpture bogova, najistaknutiji su bili Fidija, Mirov, Polikrat i Pleseton. Od slikarstva nije ostalo mnogo tragova, ono što je do danas očuvano je slike na raznim vazama. Najpoznatiji slikar su bili Polignat i Apolodor u 5. vijeku prije nove ere. Na vazama su naslikani prizori svakodnevnog života, likovi iz grčke mitologije i detalji važnijih događaja. Svemu ovome imate na slikama na slajdu. Filozofija. Stara Grčka se smatra kolijevkom filozofije. Stari grčki mislioci su pokušavali da objasne neke prirodne pojave i da ih povežu. Iz filozofije se razvile sve druge nauke. Grci su za objašnjenja svega tražili odgovore u prirodnim pojavama. Tako su vjerovali da je svijet sastavljen samo od materije ili materijalisti, a druga grupa vjerovala je u duhovni svijet ili idealisti. Grčki mislilac Tales iz Mileta proučavao je matematiku i astronomiju. Poznata je njegova teorema, to je Talesova teorema. Također Tales je dao teoriju o prauzroku svijeta koji je po njemu bio vatra. Poslije njega javilo se još nekoliko filozofa koji su se bavili prauzrokom svijeta i on zajedno tvorio Miletsku školu. To su bili Anaximandar, Anaximen, Demokrit i Heraklit. Svi su smatrali da je uzrok prasvijeta materijalna pojava. Grčka filozofija dostiže najveći nivo u Atini u 4. vijeku prije nove ere. Predstavnici atinske škole bili su Sokrat, Platon i Aristotel. Sokrat se smatra osnivačem filozofije morala. Nema puno tragova o njemu, ali se zna iz dijela njegovog učenika Platona. Poznata mu izreka "znam da ništa ne znam". Smatra se pronalazačem metode, definicije i indukcije koje se primjenjuju u logici i matematici. Platon je smatrao da je osnova svijeta ideja. Prema njemu materijalni svijet je nesavršen i može se spoznati čulima, dok se idealistički svijet može spoznati mišljenjem. Zbog ovoga njegova filozofija je racionalistička i u njegovom dijelu Država pisao je da je ideja dobra vrhovna vrijednost. Zbog toga bi država trebala da ima 3 klase, vladajuću, onu koju čuva red i mir i klasu proizvođača. Aristotel smatra se univerzionalnim mislioцем jer je objašnjavao i prirodne, i društvene, i psihološke pojave. Formulisao je logiku i objasnio principe ispravnog mišljenja u dijelu organova. Smatrao je da je najviše dobro ljudska sreća i da čovjek ne može da živi bez zajednice. A sve ovo je objasnio u dijelu politika. Učitelj mu je bio Platon i za razliku od njega, po Aristotelu državom su trebali vratiti 2 klase, upravljačka i robovi.
Aristotelova filozofija smatra idealističkom i materialističkom. Nauke. Grci su dali veliki doprinos razvoju matematike. Pitagora je donio u Grčku mišljenje iz Egipta i Vavilona, ali i sam otkrio teoremu u geometriji. U razvoju matematike doprinijeli su i Tales iz Mileta i Autolip. U Grčkoj je nastalo mišljenje o loptastom obliku zemlje. Grci su posebno negovali istoriju. Herodot se smatra ocem istorije. Napisao je 9 knjiga o istoriji Starog Istoka i prvi dio grčko-persijskih ratova. Također je poznat istoričar Tukidid koji je pisao Peloponijske ratove. U grčkoj medicini ističe se učenje ljekara Hipokrata. On tvrdi da bolesti čovjeka treba tražiti u tijelu čovjeka i u uslovima u kojima živi, a ne u prirodnim pojavama. Također se zalagao za neprijatnost ljekara, to je da ljekari moraju liječiti sve ljude, nebitno ko su i odakle su. Tako se i do dan danas održala Hipokratova zakletva. 10. lekcija jeste kriza Polisa i uspon Makedonije. Pobjeda u Peloponskom ratu značila je početak spartanske prevlasti u Heladi. Spartanci su bili uvjereni da je to zbog njihove vojne moći i njihovih vrlina. Nametnuli su svoje namjesnike da vladaju svim krajevima države. Uveli su pojeli slučaj na Atinskom forosu, a ljudi koji su se obradovali zbog pobjede Sparte uskoro su se žalili na to. Snaga Sparte bila je u njenoj vojsci, međutim već je pokazivala znake svoje slabosti. Likurgovi zakoni su polako napuštani kao i dotadašnji skroman život zasnovan na jednakosti, a bogatstvo se više nije preziralo, nego je sve više postalo poželjno. Smanjio se broj zemljoposjednika kroz 2 generacije sa 9000 na samo 1500. Mnogi spartanski vojnici išli su u plaćeničke vojske i ratovanje bilo njihov jedini zanat. Samim tim smanjuje se vojna moć Sparte. Sparta je uz velike napore održavala svoju vlast, a u to vrijeme uzdizala se Teba u Beoti. Teba imala svoju vojsku od 300 mladih ratnika, takozvana Sveta četa. Ubrzo vidjevši moć Tebe, pridružuje im se nekoliko susjednih država i nastaje savez Beotijska liga. Sparta je kao odgovor na ove događaje napala Tebu, ali Teba odnosi jako značajnu pobjedu kod Leoktre 371. godine prije nove ere. Nakon te pobjede Teba se našla na vrhuncu moći, a takva Teba ulivala je strah u žilama starih neprijatelja Sparte i Atine, koji se udružili u bici kod Mantineje 362. godine i odnose pobjedu i završavaju tebansku hegemoniju. Od sredine 4. vijeka prije nove ere u političkom životu grčkih polisa sve je prisutni njihov sjeverni susjed Makedonije. Njeni stanovnici su bilo često nazivani varvarima od strane više razvijenih Grka, iako su i oni helenizovani u 5. vijeku prije nove ere. Makedonija doživljava nagli uspon za vrijeme kralja Filipa II, a prekretnica za njeno jačanje su bili osvojeni rudnici zlata i srebra u Trakiji. Najviše pažnje Filip je posvetio Pješadiji, stvorio je novu formaciju makedonsku falangu. Filip je pokazao i svoje diplomatske sposobnosti. Znao je slabost svojih protivnika i potkupljivanjem i našao pristalice u samim Grcima. Počeo je osvajanje s atinskim kolonijama u Trakiji i Halkidikiju, samim tim obezbijedio izlaz na more. Zatim se počeo upustati u odnose grčkih polisa, predstavljajući sebe kao izmiritelja i ujedinitelja. Dobio je prevlast u Tesali i Srednjoj Grčkoj, a čak je osvojio idealsko proročište. Ali na svakom putu postoje prepreke, a njegova je bila Atina koja je ojačala i ponovo uspostavila prevlast na moru. 100 godina posle osnivanja Delskog saveza osnovan je drugi Atinski pomorski savez. Atini se pridružuje Teba i još neki polici i sukupljaju se sa Filipovom vojskom u bici kod Heroneje 338. godine prije nove ere, u kojoj je Bivahu teško poražen. Ta bitka je značila kraj samostalnosti grčkih polisa i početak hegemonije Makedonije. Sljedeće godine Filip je organizovao kongres gdje je proglašen mir između svih polisa i iznio je svoje planove za napad na Persiju. Međutim, Filip nije uspio dočekati završetak svog plana, pao je kao žrtva atentata u jeku ratnih priprema. Naslijedio ga je sin Aleksandar. Desno imamo kartu na kojoj je pokazan položaj Makedonije u odnosu na okolne države. Zatim imamo kralja Filipa II. Imamo Heronejski vlad. To je spomenik podignut na uspomenu na Tebansku Svetu četku koja je poginula u istoimenoj bici. Sljedeća lekcija jesu osvajanja Aleksandra Velikog. Aleksandar je rođen 356. godine prije nove ere u makedonskoj prestonici Pela.
Majka mu je bila Olimpija, epirska princeza. Filip je imao velike planove za svog sina, pa Aleksandar kao učitelj je imao velikog grčkog filozofa Aristotela. Aleksandar je sa svojih 16 godina prvi put upravljao državom Filipovom moćstvu, a sa 18 je učestvovao u bici kod Herodeje, gdje se istakao hrabrošću i vojnom vještinom. 20 godina je imao kada mu je otac ubijen i odmah i krunisan za kralja. Neki antimakedonski pokreti su bivali ohrabreni krunisanjem mladog neiskusnog kralja i pobunili su se. Aleksandar je sve ustanke pogušio i svakog ustanika ubio, tako da je svima dao do znanja da se protiv njega ne žele ubiti. Za godinu dana njegova vlast je bila čvrsta i posvetio se pripremama za napad na Persiju i nastavio po planu svog oca. Persija je bila ostavljena zbog unutrašnjih sukoba i tadašnji car Darije III nije uspio izdržati napad makedonskih snaga 334. godine. Aleksandar prelazi u Aziju, gdje ga je Darijeva vojska čekala na rijeci Granik. To je bila apsolutna pobjeda za Makedoniju, što im je oslobodilo put kroz Malu Aziju i Siriju i jedan po jedan grčki grad bio oslobođen. Dvije vojske su sljedeći put udarile u Isu, gradiću na obali mora, i ovaj put Makedonija odnosi pobjedu. Perzijski car je pobjegao, a Aleksandar nastavlja svoj plan oslobađajući feničanske gradove. Oni koji nisu prihvatili Aleksandra nisu baš srećno završili. Spuštavši se kroz Siriju stiže do Egipta gdje ga prihvataju kao oslobodioca. Tu na ušću Nila podiže grad po njemu nazvan Aleksandrija. Posljednja bitka protiv Persije bila je 331. godine kod Gaugamele, a tu Aleksandrova vojska dobija treću bitku za redom, zauzima sve prijestolnice Persije, Vavilon, Suzu i Persepol. Grad Vavilon bira kao svoju prijestolnicu. Nekoliko godina Aleksandar je mirovao u Persiji, učvršćujući svoju vlast, ali i dalje kovao planove za buduće osvajanje. 327. godine kreće u pohod na Indiju. Zauzeo oblast Pektoriječja, ali za dalje osvajanje oblasti Ganga njegova vojska nije imala snage da su se vratili svome domu. Aleksandar je za kratko vrijeme zavladao jednim od najvećih carstava starog kontinenta i njegova Makedonija se prostirala na 4500 km sa mnogo različitih naroda. Njegov cilj je bio da sve te narode što više zbliži i poveže. Oženio se kćerkom persijskog cara, što su uradile njegove vojskovođe. Ovdje imamo sliku njegove Makedonije i zapravo koliki je prostor zauzimala ta njegova Makedonija. Aleksandar se 323. godine razbolio i iznenada umro u 33. godini života. Njegovi nasljednici nisu mogli dugo izdržati njegovu monarhiju i uskoro se rasparčala i nastalo je nekoliko država. Te nova nastale države nazivalo se helenističke monarhije. Najveće su bile Makedonija, Egipat i Sirija, a u njima je bila zavedena despotska vlast. Grčki polisi nisu imali više politički značaj kao ranije. Novi istočnjački polisi su nastojali da dobiju taj status i neki od njih su čak uspjeli nadmašiti grčke polise. To su prije svega Pergam u Maloj Aziji, Selaukija na Tigru i Aleksandrija na Nilu. 12. lekcija je helenistička kultura. Grčka kultura klasičnog perioda svodila se na matične polise u Grčkom i dijelovima njegove kolonije, međutim osvajanje Aleksandra Velikog dovela su do stvaranja ogromne države koja se prostirala na 3 kontinente koji su pripadnici bili različitih naroda, rasa i religija i svi su bili povezani politički. U takvim okolnostima gdje bi se svi ti narodi miješali dolazi do spajanja klasične grčke kulture i kulture Starog Istoka, ali i njihovih religija, pri čemu nastaju novi kultovi. Ta novonastala kultura naziva se helenistička kultura i postojala do rimskog osvajanja Egipta 30. godine. Helenistička filozofija. Filozofija se najviše bavila pitanjima morala i nastojala da otkrije kako bi čovjek morao živjeti da bude srećan i sačuva svoj mir. Među filozofima se ističu Epikur, on je svojim učenjem morala isticao da je hedonizam, to je uživanje jedino dobro. Zenon je bio osnivač filozofske škole stoicizam, zagovarao je ideju svjetske države kozmopolisa bazirane na moralnim pravima, a ne na zakonu. I Diogen je bio osnivač kiničke škole. Kinici su zastupali odrestanje materijalnih bogatstava i povratak prirodi te tjelesno vježbanje. Ovdje imamo slike sva 3 filozofa i jednu zanimljivost na Diogenu. Prirodne nauke su doživjele veliki procvat, a naročito se razvijaju matematika i astronomija. Posebno se ističu matematičar Euklid, koji je postavio temelje u današnjoj geometriji.
Pored geometrije bavio se i teorijom brojeva i perspektivom u optici. Zatim, astronomičar Eratosten koji je dokazao okrugli oblik Zemlje i izmjerio njene dimenzije, te njegov kolega Aristarh koji je utvrdio da je Zemljina kretanja oko svoje osi i oko Sunca. Ptolomej je sva ta astronomska znanja sakupio u veliku knjigu koja se zove Veliko djelo. Zatim Arhimed je najveći fizičar starog vijeka, on je živio na Sirakuzi na Siciliji i zahvaljujući njegovim tehničkim izumima Grci su dugo odolijevali rimskoj osvajačkoj vojsci. Umro kod Euklida, imao je jednu upečatljivu izreku vezanu za zakon poluge, koja glasi: dajte mi tačku ostrovaca i pomjerit ću zemlju. Helon je poznat po pronalasku točka koji je pokretala vodena para, što je bio princip parne mašine. Arhitektura i likovne umjetnosti. U arhitekturi je bilo primijenjeno miješanje grčkih stilova sa megalomanskim načinom gradnje Egipta. Među najpoznatijim građevinama su grobnica kralja Karije Mauzova ili Mauzolej te svetionik u Aleksandriji, koji su također smatrani svjetskim čudima. U likovnim umjetnostima naročito je napređeno vajarstvo, čije je najpoznatije dijelo Laokonza Silena, dijelo trojice vajara sa Rodosa. Na ovom ostavu se nalazila djelovita statua boga Apolona sa ogromnih 34 metra visine, svrstana od 7 svjetskih čuda starog svijeta. Također su izvajane mnoge skulpture bogova i boginja kao Afrodita Miloska i Nikasa Samotraki. Književnost. U književnosti su pisane komedije koje su ismijavale neke pojave svakodnevnice, a poznati pisci komedije su bili Menadar i Filomen. Pjesnici su svojim stihovima veličali vladare, nova pjesnička vrsta bila je pastorala, a pastirska pjesma koja ističe ljepote i privlačnosti seoskog života nas prvi. I imamo 13. lekciju koja je ujedno i zadnja lekcija ove oblasti svakodnevni život Grka. U antičko doba Grci su živjeli u više stotina državica oko Sredozemnog mora. Među njima se najviše isticala Atina kao najnaprednija. Njihov svakodnevni život odvijao se u krugu porodice. Pošto je politika imala središno mjesto u životu, može se reći da se svakodnevni život odvijao u krugu raznih udruženja. Privatni život. Kuće za stanovanje bile su male, izgrađene od čerpića i od tanskih zidova. Nisu sačuvani ostaci grčkih kuća. Jedino što se zna jeste da se dvorište nalazilo u kući sredini, a sobe su bile raspoređene oko njega. Trpezarija ili andron je bila namijenjena muškarcima i tu su oni dočekivali svoje goste. Oni su organizovali gozbe ili simpozijum. Simpozijom nisu prisustvovali ostali ukućani, samo su određene žene ili hetere imali pristup gozbi. Hetere su radile kao zovnjačice. Ovdje imamo primjer jedne kuće u staroj Grčkoj. Položaj žene u staroj Grčkoj. Žene u staroj Grčkoj nisu bile ravnopravne sa muškarcima, nisu imale pravo glasa i nisu imale pravo na bilo kakvo učešće u skupštini. Tačnije, žene nisu imale pravo učešća u bilo kojem postupku koji je vrijedniji od jednog tovara ječma. Osnovno, poslovi žena su bili da se brinu o domaćinstvu, nadgledaju robove, brak i rađanje djece. Djevojčice nisu išle u školu, učene su da predu, tkaju i vode brigu o domaćinstvu. Udavane su rano sa 13-14 godina, a muže im je birao otac. Grčka je bila veliki proizvođač vune, žene su prele i tkale vodene tkanine. Osnovni ženski odjevni predmet bio je hiton, preko hitona se često nosio grčač himation. Od sunca se štitili šeširima, išli su bosi. Obrazovanje. Dječaci su polazili u školu sa 7 godina, a učitelj koji se zvao gramatis podučavao ih je čitanje, pisanje i aritmetiku. Kitaristi ih je učio sviranje muzičkih instrumenata, a poseban predmet je bio govorištvo. Putujući učitelji ili sofisti išli su od grada do grada i držali predavanja na vježbalištima ili gimnazija. Pisalo se na drvenim tablicama prevučenih sa voskom sa oštrom pisaljkom. Dječak iz bogatijih porodica u školi vodio Epaidasus. Hvala na pažnji, do sljedećeg puta, pozdrav!